nishime gusa. Dakika moja ni kidogo, siwezi shuhudia, lakini acha tu nishukuru. Government mradi kuna ragize isanganye ku munsi wa gatatu. Mnajua vizuri sana kwamba nilifanya accident siku ya 3. Kandi nagize isanganye rikomeye cyane. Tena nilipata ajali ya ajabu sana. Ndiko ndabona imodoka igomba ingonge. Wakati niliona gari inataka kunigonga, nukuri yaje muri arare ya 70. Ilikuja kwa haraka kama ya 120. Ico nibuka navuze na hamagaye izina rya Yesu inshuro 3. Ambacho nakumbuka niliita jina la Yesu mara 3. Hanyuma ndaduga hejuru ngarutse hasi nkubita umutwe kuri paraburize y'imodoka irameneka, mugabo jiwe nakomereza kantu gatoya mu mutwe. Nilipanda juu kisha nikapiga kichwa kwa kioo cha gari, kioo kikapasuka, lakini mimi niliumia kidonda kadogo tu. Hanyuma ndagira izindi ngoma ngaha mu mpande. Nilipata vidonda tofauti. Hanyuma ndagira shoke cyane ngaha mu kuguru na nikaumia katika mguu. Hanyuma naragitukizera kudasanzwe ko ntashobora kurara mu bitaro mfashijwe n'umufasha wanje. Nilikuwa na imani kubwa sana ya kwamba sitalala hospitalini, nilikuwa nasaidiwa na mke wangu. Hanyuma nchendatahamwe niko ninavyizeye na nikarudi nyumbani kama vile nilikuwa niliamini. Amasengesho yanyu n'amasengesho muvyeyi wacu ngaha ndio yamfashije. Maombi yenu na maombi ya mzazi wetu hapa ndio yamenisaidia. Hanyuma nakwambia ikintu kibe gusa kumwanya ari muto byo narahimbiwe mu buryo budasanzwe. Nataka niseme kitu kimoja, hata kama muda ni mdogo, mimi nimebadilishiwa nyakati kabisa. Nkibona yuko iyo sanga ngenda yigize narabona yuko ubuzima bwanje burangiye. Wakati nilipata hiyo ajali nilijua maisha yangu yanaisha na kufa. Kandi sinyekeranye yuko Satani yari yapanze ko iyo tarike ayo munsi wa nyuma. Na sina shaka kabisa shetani alikuwa alipanga kwamba siku hiyo ndio siku yangu ya kufa. Mugabo kuba kino gikorane no kuko Imana yari yateguye ko ibihe bihinduka, nico gituma gibandanya kubaho. Ila kwa sababu ya mkutano huu na sababu Mungu alikuwa aliandaa kwamba lazima nibadilishiwe nyakati, ndio sababu nilipona. Mujama kero ku munsi waje naje ukugurugu ebana ntashobora kugushikana hasi ngo bikunde. Jana wakati nilikuja mguu ulikuwa hauwezi kufika chini, nilikuwa na maumivu sana. Ndibuka mwanya wa rwanje na adoration sinashobora no guhagarara ngo mare n'umunota umwe. Nakumbuka muda wa kuabudu na kutukuza nilikuwa siwezi hata kusimama dakika moja. Umukozi w'Imana avuze ngo duhaguruke kugira ngo dusome, narahagurutse numva biranze gose ntibajije gusoma, jiwe namaze kwicara kera. Wakati mtumishi wa Mungu alisema tusimame tusome Biblia, mimi nimeshindwa kabisa. Walimaliza kusoma, mimi nimekaa zamani. Ariko ayajije kwigisha ijambo ry'Imana ryo kwizera. Lakini baada ya kufundisha neno la Mungu la imani, Ibrimu kwa twigishije ngo ingone yawe yibwire kuko yafisa amatwi irumva. Unakumbuka kwamba alituambia tatizo lako liambie kwa sababu na masikio nasikia. Na komeje kubwira ukuguru ati vyumve yuko namaze gukira. Niliendelea naambia mguu wangu sikia kabisa nimeshapona. Mu mwanya mutoya basi nagiye numva ibintu birangiye. Kwa muda mdogo kabisa nisikia maumivu yote yanakwisha. Nakuye dansi na izimba. Nilitoka kuona ruka sana. Mungu mashina yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana wa Mungu shabuzi. Amen. Imana igitangaza rurema. Imana igitangaza rurema. Imana we. Imana igitangaza rurema. Imana igitangaza rurema. Haleluya. Amen. Iko kuna mtu mmoja tu ambaye anaweza kuwa ametendewa muujiza, Niba hari umuntu umwe ashobora kuba yakorewe igitangaza, ambaye haogopi shetani. umuntu adatinya Satani. Unajua watu wengine wanaogopa nikisema, Hari abandi batinya bati ninavuga nishapona lakini siamini vizuri kama nimepona. ugasanga avuga ngo nakize bwa sindabyizera cyane ko nakize. Hiyo mtu atakuja atazungumza na wazee pale, Uwo muntu araza kuvugana n'abatamahaja, halafu tutampa nafasi hama turaza kumuha umwanya leo au kesho. uno munsi canke ejo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunasimama, Tugiye guhaguruka, tunataka kuingia wakati mwingine mzuri tugiye twinjire mu wundi mwanya mwiza cyane, ambao ni wakati wa kubadilishiwa sasa nyakati. umwanya wo guhindurirwa ibihe. Leo ni siku ya mwisho. Uno munsi Ni siku ya kufuata ya mwisho. uno munsi n'umunsi ukurikirana n'uwa nyuma. Na leo ndio saa kujipamba sasa, Uno munsi ni wo munsi rero kwitegura neza kwa sababu leo neza. ndio siku ya 6. Kuko uno munsi ni wo munsi wa gatandatu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ninakupatia kama dakika moja tu Ndaguhaye umunota umwe ili upate kujiombea, kugira ngo ushobore kwisengera, ili kile ambacho Bwana ameandaa kwako kugira ngo icyo Imana yaguteguriye kipate kufanyika, kize gukoreka, kwa sababu shetani naye na kile ambacho ameandaa kwako kuko na Satani nawe
unachomwambia Bwana kama kile hakihitajiki. Icho nashobwira Imana ticho nengikene. Kwamba kile ambacho kinahitajika ni kile ambacho Bwana ameandaa kwa maisha yako. Utichogere no musi ni chimana yateguye kubwanjye. Nakupa dakika moja. Ndaguhaye umunota umwe. Ingia kwa maombi. Injira amasengesho.